Badalangsa Municipal Board along Chukumar tu majak ding kluipe non anta bai nong kilong pon pelang. La sojok Badalangsa Municipal Board along ke klem abang phua bang phitum an kachisong ajai mek kideng pon. Bon talabang su kachisong ni thom chok det apita KAC ben thangnat RDKN pon pe abelang. Jong si la so adak angbong KAC pen thangnat alama velang kolote non ke bang ji jakong chiklo ni phai si pen ni phai plian ku thot strike kideng pon thunang kok popusi pherengke thingno lam theinang chipaklang be. Biglang kalau kang ini tu mang aku next second phase apa ang pang second ini mga som striking iklang kok pobon abang ke ini kan itu kalau cuma passport lagi Julai 8 tadi dari itu Kubia putar Australia depan bangan. Municipal Board Karbi Anglong, West Karbi Anglong, tuan alam Municipal Board at tuan mana dipengaruhi nang pon nang po, boyat lo. Engke laso adun tua bangke nili dumanta la pension apan stame laso warsai nang piponik nang po. Like lo la penke adun tu isia abangke nili dumanta mane acik lo jon bang aselari la soteng acik lo jon bang abai nong la soteng si nang pipon nang po. Non by 1 month lang tuman by salary by pending ka. Ladak boy thalang so bangke 25 months lo ke sang ek la penanu kaprek tumalong bangke mane ke nili tumpe nang budget atun tado mane bangke nili tumpe nang comic jet tado sami anutin sitami mane ong pick back ang silo. Ante la puan nang letum tekloyan ko rapok long leke ake chok te ko mata fantinal tu makoy pidam di. Nili tum eni lapu akichok chia koi pidami bangke asap ang song pen na tumbang nang lang poncet puluson te lapu anaki sung bange phophe de jia son si checha amat asap so nang kadure la tum nang pangkri pon be ajoini matsi nili tumang aki sung bang phuik nang kok son si eklong State pen ma mate da council bantang nang tum nang kelang pang bekrang lo. ene bangke council pen sinili tumang ke chipudamik nang kok po Council to si nang kelang le mate nang pipil la bang so bay nang ke pulo. Jia son lo nili tumang ke kachi theklong athe mani nili tumang ke direct ko pan pen bange chenep dam no dak popo ladak pen si nili tumang ke chenep pik nang kok po matidi kasi kachi chara teng lo plo tang te da council pen sia kadure son si nili tumang ke theklong iglo Ta de nal tum tekloyan ko rap holo kelong le bay nang kelong leke labang so ang bong penal tum ko piko son pen si ka suli bom lo. nili tumang ke la song bo ka suli ke sung ik pekan lo ahoy pen ke kachora roi la son lo ke non ana bang ke ada to machik lo tong piklo bang preng na cha hanga tum ta pumal lo mane do thai ve tha ka thai ve son lo nanan bang ke kang chir thong tel mane kang chir ong e pokang ki thi tu eran lo ta pu son an lo mane ki su e mekri ta jang ik pro pa son lo yunan bang ke mek ta char do na thai ve son lo itu yang pacuro lo nilidak betalang municipal board lo syndication branch na in charge lo karko karpek katum ani rangka stame nanti tum dak tunako na bay long long sekalian korap obak lekal si kami klaim pulote tangkap ipe pulote kita matum dak kosto dapen nasodali dari yang tu thai punon itu katora dola hormi kita betalang sutang kang
si militum ahin pen kacuni ponji ke lalo un an pen ke prabjin pen militum apan bainong na ipaprat ke lilo na pen militum municipal dak bagilo or kalbenglong pun sekitar do sangat kasih along tim kami kisung pini pen thoman dulu militum lepasan start na samsung starting bonnya mana dia lan teman-teman kan kau kita militum hala institution tu bang meeting do pen sekarang tengke non bang ke militum ke la first phase posikulo tapi thoman se teng chaji 21 22 sorry 20 21 22 la pende jong si thangka song kan kimesen awasai abelang pulote ko second step ba second phase dam tuni maka thom ki ba song do tuni ako lanta thangka kimesen awasai abelang pulote ako counselant ta kami song kan parai kam do nona mat ke la so kuthak bang ke thom pinyan thom los kami thangta abi tabang agi long nela so ini si pinyan ta do tunang ko sila pendet second phase bang pinyan si thang lama we prote second phase kidung khanta do tunang ko ji song mang ini hen pane puyi lama la puyi lo ge pinyan ni thom pleng dang lo masih pet bang la council tum ko an ma ini tum pan la bainong na pi pan singin tum ke jong hong prong lo thema dak ke klem abang pu bang phia tum tame ke wang lo pik pik ban da do man ke ham ben ke wang da do di pik ban da do dong ka pen do so si man la ke do ke dam pan da ning tum ke kasik sak do kong lo si council la lenge the elitum MLA recent Dr. Tuliram Rongha lang ligai council da CM lo selang lipan unan prabjin pen la nilitum dak kedoan kolmusari apan la prabjin pen silari bang na pi phan suning ri do athema family burden ko an nilitum musumata afi pilong le khabi hektum bulo tiffin hem ke chuo phan da nilitum siksa pigan no si prabjin pen sarfan suning ri lo MLA sarfan nilitum la 9 municipal board do ala phange mane prabjin ben la silari na pi na pa pi phanse suning ri lo nilitum